ama sign to ni Impact TV Kuki channel kheu lim ki thai dinga phat phai piwa pa pathin thangwei num hanlang chuzong le tu ni ke holim na diwa phat tamta phat pamai tamta hin senga sumle tha hin senga ila wa hung to pi apat na in pulam khu sei BAITE Indian Forest Service retired hin chule pu Daniel and HAOKIP advocate hin chule pu TAHNGMILLEN KIPGEN social activist amo cheng chunga ki pa thu in a sei masapenovin janila thu so chun government of India government of Manipur thu so chun de in KK reserve forest kang popi kang la tumbi reserve forest sunga quarrying places was zosi licensing ngai ti thu so khat nu moving hit to kilhona chutunia hi reserve forest indigenous response reserve forest ki phung ho hi tinghang gam sunga reserve forest ki phung ho hi eho gam nei mi hon itabanga imu diu ham itabanga san diu ham ti thu hi reserve forest chung chang thu hi ne ki holim diu hin hi reserve forest hi pharma sapana in a bui na jing pe ne khat ne ta in ji chun mi pi na ngai ho zosi lunglu ta na ngai ding in tim na ka hin nei ma sa in chule ma sa pe na ding in reserve forest chung chang ki holim diu hi to kil honin Indian Forest Act 1997 chi hi IPAC ham itabanga ki sim ham itabanga hung ki sim da mi pi ho chat thung han lang forest chung hi jongle itabanga thanai na nei ham pulam ku sei bai thein hil china chom cha hin nei pi ule ki pa min te ki pa min hamasata in Impact TV ten itabang phat nei pi jeven ke ang ka ki pa in ai chung chu na chun chi ari da tu la ya hi hodinga hi burning issue hi in thing lang mi yo se ne bui pi pe nu chu igamu hi I chan ding ham igamu hi ipiti ikhununga hi imakhodi hi ipi hung tiring ham ti hi na sta bui pi wa hi ji chun a background tham cha khari sei tiring lang helang post colonial pre independence period hi colonial period anekiti in 1857 to 1947 ki kala hi hi hen British rule lai hi in hi hen Indian Forest Act ki khat hi 1865 chun ana umen hi la 1865 ba act chun sei chu ya hele forest hi abon ke ya hi mi yong sin as to kha thelo ding British ten revenue mu na dinga thing le go ho pho jo si hi India hi ade da hi Himachal Pradesh lang Jammu and Kashmir langa Deodar ki ho chule Uttar Pradesh langa thinglin yo si hi British te hon anaki phuwa anaki po hin hi chalai chu forest hi ipi hamita hele am hon anage la chole revenue sumtam pipi munre nga hi hi British ten an rule lai khong so ne hi en abanin independent yo wa hi India independent yo wa hi ipi hu timita hele India independent yo wa hi 1947 to 1980 ki ka hi change tampi hongomen how ahi wanga chu chiwa hi masanga an sanga ki hi na pa so ya hele 1947 to 1980 ki kal hina ya hele traditional forest dweller ho hi recognize and board pi so British rule la chu tribal ho pi ho si ma cha lo hin ai wanga chu Indian independent and mu jo wa hi tribal rights ti ho concession ti ho hi an hin ai it was 1980 yo wa hi ipiung tim tele 1988 hi national forest policy ki dikhar hung mahin na it national forest policy nan sei chu ya hele forest hi revenue source a muta loading environmental concept yo hi environmental protection I think in the interest of environment ti langa hi ti lang yo hi forest hi manage boarding ti policy ano me hi ai la hewa I sei du so ya le Indian Forest Act 1927 ki ti hi 1865 ba aniki sim Indian Forest Act an hi wanga so Imperial Forest Act yani ki ti en chalaya so na ai le ta hi 1927 na hi Indian Forest Act hi government of India adopt and bol hin na 19 independent jo adopt and bol pano hi ai le chwa hi Indian Forest Act 1927 hin asei na so ya la ade da hi tu ni chan ge hi All India pumpia hi Indian Forest Act 1927 hi amendment ya raman lang yong le chi tu ni chan ge ki chi pe hin ai le wa hi ai mi pi hon he ding khat so ya hele forest hi state subject hello hin na concurrently saw me hin anything till you see akibol you see hi
central government approval lowa hi thelo heti pa hi Indian Forest Act yang omin ai wanga chu abolding ai wanga chu central government akona approval la chu ngai hin action chu le state government abol tho de hin aek dung chu ya chu na ya chu koiman iti bypass ke bol the ipi yang hilo hi en ale chu hi tula ibui de pinu chu le ipi hamiti le reserve forest sung changa hin na sata ni boi bini ichi reserve forest ho pyo ki ti ho hi Indian Forest Act chapter 2 na chapter 2 hin power to reserve forest ti hin aya to abol di dan ho mi kha to government chun gam adia hele apet pera order so the ham alwa hele process iwa ham ti pa hi ichi Indian Forest Act chapter 2 a hin abon kaya hi aban bana api hi na chule Indian Forest Act 1927 hi any website la apila yang so open hin chi ek hi ya chu bon kaya mu the hi en hewa kit ka senum pin cho ya hele ihon nasata iki chat pinu gam yo si hui reserve forest a declare ham ki bo kha ham ta mo ki sa ro hi en masang lai chun ele iho in ki chat now so adi tho hi en na awa nga si Indian Forest Act hin 1927 pana sei chu ya hele government in notification chu abol thei chu gam khari ala nu ma hele notification chu abol thei chu aile isi notification abol yo tinga hi reserve forest chu declare hetam ti le hinai lo hi na e ha notification first notification hong po yo tinga hele isai forest settlement officer ki ti hi government in an appointment boarding hin na ichi government in appointment boarding forest settlement officer pa chun ichi public ka hi public domain an koi ngai ichi public ka hin koi ti ngai hele at least a 3 months notice api ngai so public holo no the problem with piham the grievances piham ti ho abon ke ya ichi communication chu an nei wa interaction ma an nei do ichi yo ti ngai le am ho finding to ya chu government langa chi an pi kin na lai de hin na settlement officer hi Manipur hi akib ngai na akibona so forest department ne kon forest settlement officer khar nan ai wanga ma khone le day to day affairs ho a hin ate pi bang khara hi reserve forest khar hi atha be declare border ki ti nga hele district magistrate to hi DC ti ho ko atam jo hi ama ho appoint hum ki bolen ten appoint ang ki bojo ting le DC ho la jon public hearing man nei dingo public hearing ho an yo pharo le public ho grievances pi ham more demand pi ham alowa hele boundary to alter change bol the ham alowa le bol thelo ham ti ho yo se bon ke in writing ichi deputy commissioner writing api lo wa le chu declare ke bol thelo hati hi hin ya chu to iki zat pinu government in igam yo se hui reserve forest declare boarding tai ti pa hi e ho public ho head lo wa chu government amo bol the po ti chu ka sinu ma hin ai banga government in direct in abol thei pui tia hi mo lumun di ai di pon Manipur context ai ka seida chu na ai chi pm de government ki ti chu machinery tu hin na government chun machinery tu ai ya chu bol tang ka te tia hele an bon thi lampi thoi ai chu district magistrate han lang forest DFO han la ko ya convince hele abol the hin ai banga chu i ho idin mundi wa chu ade pi de pin che le he egin na se chu ya hele at least minimum 3 months notice appearing public hearing ho ding ti cho public participation lo wa hi chu an bola le i hon legal point of view ayang chu i hon din mun ila thei wa ti yang chu a hin ya chu mo ki sat be se de ngai pon ava ki sat lo ri yang hi di pon na ava chu preventive measures le awareness wang in yo phai ti chu ka se ro ma san no me e a hilap ki pa min na pu a hin sei jong chal hang pi kha chun di ka sign a hin la ki ngai to kha chi pi ham ti le forest reserve fi gam zo si to ong zo si hi forest reserve in hin khong win ti ti jong cha hi chat pu in a hin la to forest reserve a recognize hi so ho hi gamlin ta ho betan na vet sa na in ke reserve forest jong khu lim bi ta pi ho hin ke ho channel hang se se jong ho pin na chu ho hi aki phong ahung ki phong ding a hi ti pa khu hi loin an ki phong so ho pa he na documentation thing sen an ki phong hinam na sei banga chu e khat procedure zo si chu an ki chi pi ling sen hinam ti jong hi do ding khat hin lai tin ka gel na chi chung chu na chun to reserve forest ya ki phong do so ho hi na ahung ki phong ding hi loin ki phong do so hi I da bang chi legality chan ham ti pa chu zo lang jong na sei khom ki noi tin na tu na ba na ding in
India hi constitution ki sim dan hoi vet le thing hang mi hoi chan bo yen ta ai ki piwin chuti hi le forest chung chang azong hin anjwana sei bongin forest right check ti omin na traditional forest dwellers o dingin chin pudanal kom na ching ka thing hichi forest right check kiti ho adia tribal mi ho dinga right ni ki sim pi hin na ichana thanai na pi chi chung chang chi ek chung chang tham sakhan hin hil chen chun ki pa min te India ki tribal population hi vanwili se ra hi tribal te tam na pe na hi kasi nom khat chu so pha le Indian constitution in tribal te ding in protection itidiam aven din na tam ta simin isila sun tem sa article 19 clause 5 constitution of India na say chun special restriction can be made by state for protection of interests of scheduled tribe at government in tribal state adding special protection mi restriction kiti chu mi galut gapot kiti ho na to PAP ti dam hi lole inner line permit ti dam so chu asim the ti chu article 195 asay hi so phal Indian forest ahi gamangla hi population ni 250 million kyu mahin agam momo yong hi alet alien hi forest India forest tam dan nan chu alet dan nan chu vanoi le se da hi ki gom khom le forest reserve se forest gam se hi vanoi se da country ti na gam som le thum na pang de ti chu largest country na som le thum na pang phade ti chu ti san ge hi to ai se ding chu Indian forest a hi forest e ki ti pha le hin lo ni dan ni na govan ek ni jo ai sei to pulam sei bang chun forest act 1927 pa le wildlife protection act 1972 pa hin na isi ten hi a hin amen governing of forest law chu so pha le to ai sei chu abana tu tha ang ki sim do chu hi le the scheduled tribes and others traditional forest dwellers recognition of forest rights act na FRA jong ki tin so pha le forest rights act tribal land act jong ki tin na tribal bill jong ki tin na hi chu hi ani nga chun recognition mu the na ding nga chun mi kha chun FRA no ya chun forest rights act no ya chun mi family hi generation tum 3 generation an chelu ngai na hi recognition mu di chun generation tum ki ti chu kum som sagi lenga 75 years ai keep in so pha le criteria ni na chun forest kiva na livelihood na livelihood family kiva na momong amanu ngai hin forest rights ka hi title rights kiti ownership ki pi na min ownership su mi khan gam hi 4 hectares kalwal na family khan 4 hectares kalwa ane thelo ning ti ho hin jo hin so phal forest rights ka hi gam tha ki pe talo ni na tu le tu agam tha hi mi forest dwellers ho ki pe talo ding ti ho mi forest jo phal relief and development rights to rehabilitation of illegal eviction or forced displacement na rehabilitate ki bolne ni illegal eviction ho hoila ham khala ki bolo to forest a ki koi ding ti ho hin na forest ga ma ki chen sa ding ti ho hi to forest ai se ki aphat mo na ti dam lo le criticism tam ta a sevin writers ho ti dam lo le jury lang ho lawyer lang ho le ti dam aji chu forest ki ti pha le hin forest a cheng hi tribal jong mei the na non tribal jong mei the ji categorization na hoita classification ki pelo hin na si ho to bang hin jo pha le FRA forest rights se ki aki sim to hi 2006 lang hi tan kum khat lang pi hi man thelo am hin so ta man lo hi ipi jam ti parliament a jong hi notification so thelo na chu parliament a jong hi opposition tam wal na adei lo tam wal in tin ji a chu ai le mi pia public a jong hi protest tam wal ji a chu so ta ki na ki manglo hin jo phal hi chi forest rights pa hi
iti sei diam apa poi ti chu hiang ina chom lama sei na e ho ka sei dia chu kuki te ading ha chun kuki te chun achom be kin in forest rai se to a hi lo le forest ek ho to hin e ho hi I danu iti tham I traditional custom ai man pauna traditional ownership pa hi aki to be se bon ka sei no min kuki te customary traditional dwellers of forest land ki hin ai le chun cha ka sei nom cho hi le buki te achu mi danga to ki bangpon kuki land ownership chuna igam nei dan hi mi danga to ki bangpon iti sei dhiam so bi naga hon uniqueness atiu na ama ho ahi uniqueness of naga iti sei dhiam naga history atiu ho ahi uniqueness anei ro ekatino min tu ni chuna aje chu ipi ja ka sei amatile igamu hi ipui pa khanga pa hi mi gamani khalo na house atin agama ki neyu house ate hi there da sole owner house ate hi and possessor of their village land agam do sei house khan na ki nei cho ija hi tu ne hi ho a hi ownership pau hi a cho me ti chu ka sei no min a hi le ki pa min na hi te zong chu ngai tu dan khat hin abana puthang milin ka do nom chi phiam ti le environmental degradation a hi lo le global warming ki ti ho environmental issues tam pita umin cho zo si zong hi di so ke hin na chuta le thinglang gam ho zo si zong chu masang asang in a chai tai ti chu mu chi che hinai a hin la to a government in protection of forest on the pretext of protection of forest on the pretext of environmental concerns tu tha be a reserve forest a hin tha boi pi hi environmental concern di chat hin tin tiam hi lo le mi tam pi ngai tu banga hi chiwang hi environmental concern di ta hi lo a asung langa hi thinglang gam du chat na le thinglang mi te nui si na ki bol hin ti tia mi tam tai na gel ho hinang in ta banga na gelam dan le mol chung chang sei teng le government hi mana chu thil ko among ap chan hi pon ka ti lo na chu Indian Forest Act umintin Forest Right Act umintin izat umzong le dan chu kiche che na o ma hle government ki chem thei lo hi ho aboi na hi ho context Manipur context a hi veleu chun article 244 275 1 schedule area 6 schedule cheding dan provision ho ki pe hi na 6 schedule ti tieng le chu 6 schedule gamsunga chu forest thu hian lang resources thu hian lang sand mining thu hian lang na sunglen nel thu le gam lago thu hi jong le hi chi agam sunga schedule area sunga chu district council in akimo po ding hi chi ho to related na chu dan le mo long chu district council in sim na thading provision to constitution ap sa uma hi a hin ya manipuri valley out 6 schedule alut poi ki tiki ne e chu 6 schedule I hop thei po we a hin lang khanai bet ki na hala chu aki dan le mol aki chi mo dan chu 6 schedule hop lo na chu district council ki thei lo chu ai wanga chu Manipur state sunga chu district council ki na district council wanga chu ai le district council chu without the provision of 6 schedule la chu district council thei lo ki chu ki chu invest tinga la chu government hin ipiham abol to ai 6 schedule hi na la full fledged ap lo ji wa chu hi chi forest sung chang thu hen la ip hiang le ki hon provision ka nei we state government chun dan le mon ka sim thei we ai lo le central law dung zuya chun state sunga hin ki ho mo pu na thanei na hin na ka tong thei we ati wa hi thili power exercise an bol ji go no hi na te khana chun sei banga chun ecological concern environmental concern tinawin te hi jong le hi cha jong chu clearly ho a 6 schedule area chu full fledged hi hen lang hi le hi choyong abol thei lo diu chu I hon ki bol diu dol chu a hin dan mol pa chu akichi lo ji a chu hi choy an patep ji hi in al hi cha chu iphiam iboi naw pen chi ti a hala chu hi chi hi akichi na thei dinga chu Manipur sunga hi schedule area hill area bu schedule area hi na hill gam se bo schedule area no hu ba in schedule tribe tam na hi ji a chu a hi le hi chi hill area gam chu la ki nga la 6 schedule dungzuya district council ki nei nga la ai wanga district council empowerment athani na ding pa inei thelo pau hi chi pa ipji ham meti a hala chu state government sunga government ki form na a MLA som gup la hi thinglang MLA som ni nei pau hin
he chi ho hin tu ni chan gi a he ki pum khat ta 6 schedule partly a ki pi now pa a ke khat ta bang a ki pi now 6 schedule hi na thane na khat em ki pi pa na ai wanga thane pi thing na a ki pi lo pa he chi emle som ni ho hin ta khat chen na he aku ki thu na ga thu hi lo wa thinglang as a schedule area so thinglang mi ti na hi na thinglang mi hi na panila khomowa dan le mul pa hi hon Manipur context ayo he ikisiam tu wa lo wa hi a hala chu open to interpretation heta chu law chu act ho chu na yo context tu ta dia dinga chu ikisiam tu lo lai ji wa chu government in ki ho noi he ti on di izia e ho district council noya hin ki ho setting he ti le di izia ase ha hat pa chu adi danan omji tan chi a chu e ho government sunga di sena Kangpopi district sunga he government ki ha ta to no ho he chi e in na ya tin chi ho solution podo ding chu hausa ki pon CSO ki pon koi ki pon tu chunga tha lia ki pa pim ta MLA yang kai tha tam ta new faces tam ta nei win am ho chunga ki nep now ki phong do win tu chunga wang he ta bang dan na mol ki che time sem tu pin di wa he hill area committee mang cha district council mang cha district council hoi ta empower ball puma malam in no hom na thei di wa he am ho chunga ki ngam ti ka sei no min he a hi le hill area committee chu a hiding bol a chi thei hi le chun Indian Forest Act ho jong hi chi hill area committee ho consultation lo chu thei di lo ding ti na hin na hill area committee ke hi ha district council chun hoi ta empower hong hi ta chu am hon rules and bylaws ki sim diu additional forest chung chang thu ho a chu am ho supreme authority ong hidiu ta chu he chi dung zuya chu state government ki boizing na pa chho yang ta pun te ti chu ke lung kel ka ga ki pa min heading a phatla jong hin chu ta le ban hin pu ko ma hin dong king ka ting tu din muna hi enjoy sei ho cha chom hi tale tu din muna hi forest reserve isu ho hi athua hin sei mai tabung hin lai na government in ta first step hin lo chi pi hamiti le to chlaya quarry ho jong licensing a hin ngai sau chu a hi mai na lai na aneu pina sei ding in a hin la to reserve forest ki ti hi ek dung zuin dan dung zui ta in a hin na bang ta in hin chi pi di hule thinglang mi te hi chan to reserve forest sunga cheng ho hi ichanin hong ki gen thei dan chi question hi a kho ta so hin na ai wanga hi apet pe ra hi a solution hi aum thei thi le hi pon ai chu apprehension na lai hin na igin cha ro le iki cha na pau so na lai hin na Manipur context adinga hi shadinga so ya le reserve forest ki ti ho hi Manipur state ho hi masanga yang tampi ano mahin na state hi masanga darbar khang lai Manipur leng te wai po lai ya reserve forest declare ki bo jong mahin na hicilai ta chu rule regulation aju lo wang chu in hol the ta po na hin la kum song ma khom song gum chang che ta ya chun na ya chu chilai ta chu koi mana protection na bol lo notification ana so am ke hello ei wanga chu tu lai ta chu government of Manipur le government of India avat chu ya hele pasanga rule aju lo ham ti pa chu kile khol the ta lo hin a hin la reserve forest le protected forest hi chi heti pa chu na phone ma hin na ai wang hi hin kin ka sei nom pha chu ya hele reserve forest hi han lang protected forest yang la Manipur hi below 10% bo hin na alarming percent na kala po hin na chule chi reserve forest hi declare ni ki bo na ha yang hi tu la ya tu tha be ai sei pau hi FR 2006 hen na forest rights act 2006 hen a sei chu ya hele tribal holo ju traditional tribal forest gamana cheng ho na chule am holo chu 2005 masanga ana cheng ho hi ya hele eviction bolo de ti so chule yo a khara de len sei panga chu am ho hi pari li home building ti ho pi ho chu ana na chu maximum 4 hectares per family ti chu ai banga chu Manipur context adinga chu a hi thelu na chu Manipur le i ho north east state tham khara hi reserve Manipur hi hilo India pumpia hi forest ya ki homna hi reserve forest ki dikhar omen na reserve forest is purely owned by the state government so state government no ya pura omhen ani na chu wildlife national parks ki ho na national parks le wildlife sanctuary ki ho hin chule protected forest hin na abana unclassified forest ki so unclassified forest ki pa hi burning issue pin chu unclassified forest pa hi hin na
unclass forest kiti pa hi PHM tele ho hi 1817 ya lang ma pa na he British khanga pa na lengte khanga pa na he I ho reserve forest hello unclass forest ho thon gamin nei tau so to hi naga hen lang Kuki hi le traditional land holding system chi FRA ki a chi hoi sela hele naga ho yang asu kha tho holding ai chu am ho hi individual la community ani bang wa chu agam hi mi khat chunga he pari aja nei ngan sangi tho chu I ho a le ho sa ten na po he na ho sa ten na po hen ya chu chi kin ka mu da na he ya le 2006 ek he ong ki pas na pa choi le state danga hui va ra he le agam hi om yo si he government na chu go isi ta banga khu government of Manipur ra yong hi amo hi unclass forest kiti hi definition na yong hui va ra he le government na hi tho chu forest classification a chu nu pa chu alang khara I ho I va ra he le ho sa te ho sa ho hin right ani ya chu ka gam he ti hin na government record ra chu ya he le government gam hi tho chu ya chu contention chu ani pina chu ki boina pin chu pem te le government ni ka gam he ti ai le ho sa hon jang government ipi gam he ti chu na ownership hi nia hong kha chu ai le chu hi to chi forest right check in 2006 na si chu ya he le am ho chu to chi state dang ho a ho government gam nei na chi village tribal traditional livelihood solely depends on forest produce ti so na am ho loi chu na ya he le forest on asu bui na loading a aji government gam chu a cheng lui ho loi chu agam chu na pi ru he ti so I ho asu le pi ri ti ya he le ho so gam chu in ka ki pi thei lo so ho so gam chu ka ki pi thei lo so ai chu ho so ka gam he ti ki ja so ya chu ki ho ke department na kom lai ba chi issue hi ana hin na he wa issue pa hi settle bon ri nga chu district a he deputy commissioner to le DFO to le kara subdivision level langa SDO ti hoi ti ha uma na le panchayat langa district council langa member hoi chairman hoi hita hi member hi uma hin na am holo yu season anvat call duty chu hin ala to ang hi notification nang chu yani khat bin cha chu aso win na yawa chu ke hoyang hi ka ho wa hi ho sa khat ka hin ro lo wa chu in do chu EPT hamati wa hin na ke chu na ya le I hoi ho sa ga ma hin na it doesn't the land belongs to us which is allotted by the government of Manipur hin na ya chu I hon ipi ro chu ong poita chu katin wa hin na ai chu banga chu to hi I hon jong I sei thei kharu chu ya hele unclassified forest a chu ya hele chi tribal traditional tribal ka hi win ki hon ka gam hi chi government right pi o hin na hi cha hi idin wal akiding the ka ti so so le ya forest le protected forest national park sunga mo hi ke reserve ai se ho to mo ho so ya le 2005 ma sanga anesyan ke ta so ya chu am ho chu eviction bol lo de ta eviction bol loading masanga chu protection ko na chu kara forest rights again empower about the minor forest produce kiti ho thinga gamma thinga enche ho han le pi yo si la nga hi yong le na sa hi yong le chi agam sunga ho chu la na thei thia chu la na thei ring ba chu chu right chu api o nga ti chu ya chu ya forest sunga cheng ka hi win ka gamu hi ti ti heta he chi egin na se na chu settlement of forest village ti chu recognition of forest village ti chu forest village holoi chu ya hele to reserve forest sunga che holoi chu government in abol thipin chu hele amo hi they have to recognize them as a bona fide forest village atire achi forest village hi na chung chu na chu hisam holoi chu revenue department na chu revenue benefit amuna nga chu recommend about ke ding but they will be bona fide forest villagers but registered in the revenue department also tina duela na ani thiu heti pa chu jang se sei no mo hen na ya chu ai ba nga chu problem khat chu I gel ding wa ka de khat chu ai mi te la nga ke ti han lang hele tu la ya khat poppy cultivation chung sa nga hen na I ho I ga mu hi to ai government ni na sei chu ya hele Manipur sunga hi poppy cultivation sunga hi a ho sa ho lo agam anapi do o ma hele ho sa ho punishment ki bol he ti so ama a ho chip ke ga hi cancel bo de ti so na ale sa hi an ma ting wa hele
hosa khatan ka gam he tilo so ki he lo ka bol he tu so hi ju temporary ki shell na he ka te na ya chu hosa khat I hi ya igam sunga chu min poppy cultivation a bol ta khowa ki gam mai po ka he kha po ati the ri nga hele agam chu government chu mi gam koi ma gam mai lo wa le reserve forest and declare bol ma ti adi mo lo so ai ju I hon I right pau hi I protect yo lo wa kala anna ya chu kin ka di pin chu ya hele igamu hi I protect wa I hu ro ding wa ya hele til government in bolo ri ti ho hi I bolo bin a pha in na som khat ka ringa chu economic development a rang no chu phana ve ta ai wa nga chi land issue a ngum ti nga hele ke wa chun I bol ding a hi ong le tham khat government to understanding ni ham transparency am I bolo wa hele Ichi just for the sake of poppy cultivation na some ka income ma ringa ko na hi igamu hi government in reserve forest and declare hin bol han abon thi jo right of jo government na so ya so government jo land ownership so ama khura mai ya so na hi so abol thi ti yang jo tham ka sei be no mai ki pa min la na pu na hin sei bong chun da poppy cultivation issue so chu na hin sei na cho je gam mang tam ta ki sumang ho jong chu di a hin la ji poppy cultivation a hung chu now chu mi pi hin na khada hin na mi pi ki ne hol na khat kilol wa na khada hin hita bonga chu government in mi pi kilol wa na ding in ki hin so na ding in hita bong opportunity alternative ka pi we tiwa justify ki bol thein ding din mun ichana na yam government langa chu ya hele government scheme ki ti chu thing ta sei dinga chu limited hin na to chu Chusanpur district mai me ya hi ki poppy cultivation chung changa hi district level la committee na chemu wa ke yang chu Chusanpur district adinga hi chairman kan hi na coordination committee ki tirai pe identification boundary nga to MLA pule jamang ama ko MLA hi masanga hin na ama hin chule ke so langa apa ho hi wen ko yo si hi galoi pa diri HAOKIP to ko yo si meeting ka bolo wa data hoi kala wa hi le Chusanpur me hi 10,000 hectare wal hi poppy cultivation anom kha so tula ya kho na pin chi pe mi ta le imajang ki sel thei lo so ai chu satellite imagery a bon ka ya ki mu ya chu ki sel thei lo ki kilap thei lo so hi chi pa ga ma he ti yong ki he so ho sa chi pa ga ma ti yong ki he so ai ba a ho sapan ka he pu ya ti ai le Itu no man's land a chi lo ham ti pa so na ale government a ko na chu le development chu boundary ti chu government hi tam pi yang agel tho so agel na chu pi ham ti le ipi ti le chi poppy cultivation ni under my khada discourage ki bola na development ki piring ham ti pa he hen ai hin la chi development pa hi tu le to hi poppy cultivation in bo na hi short nai lo hi ya chu na hi chi planning stage a chi na la hi ya chu ya chu kin ka data na chu ya le poppy cultivation ni alternative dingi ti ala government langa hi e ho ke so ka po pi ga sum ka po pi ho ga po na government to iki ho to yo wa hi basis lin ta yo planning lin ta yo ai go no wa na thing la mi ka ha sa win i chi scheme hi chi a phading hi ni pi vin ti la yo hi movement ka ini wa hi le hi rehabilitate hi otherwise I bo the ri ham a hi lo wa hi le profitable mo nga he ti wa hi le poppy cultivation chu ball wing ka ten legalize ni ball pi win na legalize ni ball pi win lang ichi land chu tam kha yo le ki hon regenerate boundary and plantation no assure ka body wa ti langai ball the ham ti ang chen na gel the khar ham ti ang so he ki pa min le na cha kon jang chun lungel tam pi hun kon thei hin ai jong le cham khat na khunga hetin pudanel hindong in kating a zo in pusai na sein alang khana house gam hi iti na alang khana government in jong ke ma gam hi tin hitabang hin gam ki chu na khat hum khan lang na government le house ki ka in hum khan lang hele itabang din mun hum do thaidam nang ma ngai to danin gam chu ta isei bi I gam jo se chu government na he ti chu no da clear so da ka sei no min na yong le government ipja government na ham ti chu ka sei chemsa ka sei no government na hi lo ipja hi kha sana ki ti dam na hi lo se ki pe ham khau sai ni pi u chula government ko ma taxi sum chula pa tai ne ho jong na premium ki u chu ichi chu na ve sa chu government a he government khut noi am kai ve ti na hi chu alang kha tai sei le e ho sun iti sei diam
customary ta ai sei le custom dung ju ya na I tradition ai sei le kire sa ta na I sei thei chu kapu kapa gam he ti chu yong le dan government dan an seman sema government election bol ta chu na am dan chu I gam dog sei India hum ki ta chu state an kyom le Manipur ang ki ta chu na aja chu India ki vet kon lo ya na Manipur government no ya khai tawe ti e ho to I submit ru chula na sei ngai ta lo pia ka sei no min na I ja chu a hiong le government ana ve kol yan ti chu I government to ai sei chu pa ta gam no zama ban di lai da to na ho dong na ga sei ding a chu government na hi tho chu a ji na mi piram sei le project khati biam kharum le government ala thei chu apoi mo sa le public purpose na am dan chu apoi mo dung ji ya I gam ala thei ti chu Aji chu aphalang lo aga sei pon na asilang aga sei pon as par dan pa ka sei jo hin na ji chu hin to ai sei yong them sa hin sei be ta di na ke reserve ki ho forest reserve ki ho na protected area ki ho e ho la atame na aga sei dinga for example khat me ga sei nge na and dam pi reserve bi ka het khel lo le 1951 notification so ita cho ai le sum notification so lai chu notification so la dinga chu India jong hi mi independence pre independence cho post independence ya dan hi ning thing se anei nai lo cho na ija chu reserve forest ka ki phone dinga chu EPP ngai criteria tamatam cho tu la ya ga sei dinga chu na criteria tamatam cho notification ki so ding objection ki call ding koi ham affected person na affected family koi ham tami identify ki bolding Châu phải due process of law na compensation nong kipeding anap lo dong le la te ding ti na am di lo cho na democratic agitation om ma protest om khali kilak te lo cho I gam hoi a chi chu ta lo chu to ai because 1951 langa chu ipui pa the ho dong BA za dum de Kuki society na am dan chu le kha he dong kim nai lo na am dan chu dan he dong kim nai lo chu I khat langa sei ding a chu na even Manipur te ki san ai khat na lai so be got ki na lai so I ja chu to hi in sei dile to chu a redress na di ti dham hi lo le asu di ling solution ti dham hoi tai ge le bang su a asa le tan na a ji su pi jam sei le government na ki pu thei ta lo so reserve forest su notification did notify bolvin cancel bolvin mo ti thei ki lo so a government no nom ki di lo di na I ja chu e ho a ding ai only option kamwa ka gel su court aga cheating high court supreme court aga cheating na isi to bang government in 1951 na example 1951 gam chu allow win e ho e sa po we na tu lai hi constitutionally speaking and natural law dung ju ya chu na opportunity of ding hat ki khat so opportunity ki pelon kam e la pe we ti thei chu yong le apha chu ga ge le sin na 1951 1950 60s supreme court an se chu ipm tu lai na kumsom segi nunga kora where do you knock the door where are you sleeping over your rights for the past 60 70 years anti kum diu so pali e ho ading ipn san sar pi di hamna chi chu ki hin na e ja chu ka ye le simple solution ti dam jong chu hi be se lo yong le ka ge lan khala ka ki ka ngai to nom chu e ho chu indigenous people ka hi na we have the right to use we have the right to own we have the right to develop ti rang so ai pan le wang sun ai thein na ka se dan choi namat tem ni ko ta san ke ho hi economically backward class ho ka hi win na I ja chun ka phat pan kala the ta po win hi rong le ka indigenous sai pa hi ka nei su mang pi hi win even UN recognizes India government recognize about article 15 clause for constitution of India no na indigenous right thim khat aji sei khat so tribal ajong sei article 19 clause 5 ajong 4 5 ki to freedom so freedom rights against na protection of rights so asei ho na freedom ho issue mang ansu mang pe ve ti langa so ai pan ti dom ti chu he na ka sei nom so ti chu he so pha le khat ga sei be nge na to mi zo a sei pulam sei na do banga chun ka ni thu dong ip thu dong hin na ke sei chu as per the government dan dung ju ka sei nom hin na ke chun ke sei di le wang chun ka sei nom chu hi de kani ki bol chu alternative means ip ham iti zo ai ho chun na ai le
kani ki bol chu kum som like say 10 years so ipui pa cast e hon I claim thei su traditional lia ka ki hin chon di kapu kapan aman he ti thei ngai cho ai si su kani chu kapu kapan mangi ti thei di ham tu ne chu ka sei nom ka chu na ai chu kani hi against me sia yong ka sei po na dan lung ju ka sei in na aji chu kani bol chu how can we justify opium plantation to how can we justify society need to justify it government need to justify it ka sei nom chu you cannot excuse opinion dan hi na dan hi khe poi na kai dan hi khe poi ki ti hi excuse thei lo jo India hi ja chu hi dan ka he lo ja opium kana bolik ti we cannot take that defense ka ti no in na ka sei nom chu di chanam khat ne het them ko ta san sei nom pen jo hi le a dan na phal lo sa ki pan hi win na dan na phal lo chu tu ne am chu a phal lo tho tho chu ya chu government no iptn de ham ti chu ka sei nom in na viewers ko ma ka sei nom chu kan against we se kai poi na am dan chu kai against oi de pon jong le alternative min jong government in dom le in pe lo the ti chu ka sei nom in na e hon na dan ki ju lo chu Christian ti dan ju ngai chu na am dan chu e cha san chu tan te ki pa na hin sei jong chu thu khat se de hin ki pa min na a hin lai first the first things come first ti bang in na hi chima sanga chu if there is a government the government is responsible for its people chi wang chu di chu na chi chan ge chu di la chun why has the people resorted come to the plantation na mi pin sum la pai ha sat na gen theina itabang anei ja hi chan ge din mun chung thung ham ti pa he government no zo le do ding ka gelin na education system ki su lo ji ham healthcare centers hoi lo ji ham na government a responsibility ho hoi ta provide lo ji hi ti zo in ka sei no min na hin sei jong chu arguable na he po na hin la government in jobs and opportunities things that I people wang chun ke wang chun hi chwa phat ga sumang ding mi dan pon te ti chu ke ma ngai dan khat hin na so ta le pudanel in hin sei na chun gam sung zo se hi government gam he tin government gam hin mi pi aman nom khat cha man jing theu he tin na a hi le hit bong chu hi le e ho house ho thanei na hi na house thanei na toi chana ki kalam e ho ipui pa khanga pana ni ki pu naw house ha ki pu naw to hin ichana ki kalam che puthang milenin nang man gel dan in neu cha hin dom bu chun ki pa min te specialization laws ki ne hi rong le e het dan chan ga sei le na government gam ki ti hi government chun ham all over India chu schedule area tailo 5th schedule 6th schedule lo men schedule area tailo wa gam zo se government gam hin cha chu akimu sayang government gam akimu do lo lai resources thau hian lang song man tam hen lang sana dang ka government a cha tega khat banga delhi a khun ekar som gam ne in lang na gam sunga chun gam so sana lai do tal chun government a nang na claim thei poi hi banga chu 10 acre gam chun ngen ne ki cho anga chu government in chi la hi hospital ka sa diu he ti ala nang chu duly compensate na bola na gam na la pi the government gam he amang ka her khil do hi tabang provision chu schedule area chi thei lo hin schedule area ki ti chu constitution in hi chi ho lo hi mi gen thei mi khang to lo thingla nga ki depending ho amo ho to hi wan noi khan tu na ki te ka thei pun hi ja cho hi ong khan tu na thei di hi khang som ni lut mai thei hi chi ka hen protection POT ati a schedule area an ko hi na ya chu schedule area ho yang chu zaw hi hin ya chu te khat banga hilaya hi ipam khat purpose ading as government hen kam alagu na hi ang na process sa di ta sei ding a chu forest ang consult environment consult department tam ta consult tiang agam nei te anu te ngai government gam dang ho chu anei pa num na num hele compensate a bol le kila yang the e ho awang chu hele chu agam nei pa nu wala chi im cha lo the because we are protected a hin I protection tham hat state dang sang a hat mo na pa sei banga chu azon ka sei sa kana sei tan 6th schedule no ya district council ahong wanga hin 6th schedule provision ho wang kha chai ki betha pu be hi ji a chu I fight now pa hi
dan in pat now pa idi iziwa ai wanga fight zom na dinga chu dan bua chi kinam go ting na chu e ho dinga chu specific hita bang dan ho inei lo ji wa chu in ha kham kha ji hin hita ka na chun poppy cultivation na hin ga kenang tem khat ka lungel ga share leng azo anangin so pin nangin nan sei chu di ka sa hin government dei phat phala government hiding dei phat phala e don da di hi pon na there was a reason why poppy cultivation came up na kum hizat kum zakhat walin na chen wa chu ipui pa te na bol kha povin kum som ma sangan hong ki pan tai pisi hong ki pan ham what led to it na lang khana se dingen galang ni la thumina to win naga galang na sa win igen thina chung chung na chung igen the che win in mun lo mun da hai tam win igen thina akhon ke hi phana chu oh hi chi le kum khat sunga ki do na thei tia poppy cultivation chu mi pinan mu pa chu hizen ken honorable CM to kheu na kana pudo kha in district level la DG pa lam kai na poppy cultivation thu ke se ni nang kana holy min ken ka sei chu hile the government should not ask us what is the alternative we want na hi chi khela pi ka tu diu nei dong hi win azi chu kana chepi kum som nga kum som gup kum zakhat kana chepi plantation kana ball ho chu hi chu chu ewa zo lo pha nu wa hi alternative chu poppy hong hi ai na hi chu government chu na ball diu dot ball win lang tega khana ai ti road langa khu imazo si hoya hi ko pi jong hoyin tin alu jong hoyin mo jong hoyin thingla ai jong hoy hi chu si hukum sen kana ball ji win kang po pi kan po thung te ngule lamlin la phapon gari public transport la kanei po win private vehicle la bhara tamta senga kan po thung te ngule kang po pi muna chu fair price kamu po ve tu kum thing chu kg ai zat hila kho wela mi o se thanok mala kho wela thing a bol win kang pi hun tiang le kum hlung ke asu mangza amu ta po ve mi thi gap che jeng chu hi ji achun ta dang tam ta ka sei pon if you want to eradicate poppy cultivation chota bang la do no ma hile transportation nei pe ben khatna na ani na in minimum support price nei pe ben na hi za thi aman khi yong le government za na ka cho pi di ti ben na chi choi thelo yong le food processing unit nei koi pe ben cold storage nei koi pe ben hita bang chi wa dinga chu security ka nei ting la chu ku ham kani bol nom dinga na hi chi choi in hi a chu government hin e ho APT da ilha sam now pa zo hi e ho hilanga zo engo te go no wa government ha sam na pa kuni chan ga kisel wa hi hi chi pa chi point at bol nga hi na hi chok hi tiang la chu ham kani le bol te nom dinga ti chu ka point he ki pa min kin jong chi chu ka ta san khat hi na chu ta le hin sei wangin schedule area ho hi government in tha nei ding jong le consultation tam bita achi pia process tam ta achi pia tha in nei ding be be na athi le chun changmela sei ding chun schedule area hi ting le chun government tha nei nei ke khat bo heti thei hin na ke khat sanga jong nim heti thei hin a hi le pu sei nangin chi chung changa hi pi na gelam area kona he PPOM ti pa ho he adan cho hinan na ai wanga schedule area 6 schedule no ya ingum diu ham ti pa he ke kamodana he ikinap nau so hinan na imu te ro so kinap nan ten ai wanga so immediate lo me ti hin na to che khada puthangmin lina sei cho ya hele yo immediate need ke tho cho imi ho yo siu he thing ta sei nga chu thing lang nga ko mi kan thi ha so ho yo si kon hi che bola ko da ikhat thei cho na aku che bol lo wa hele begara chinga lo le khodwa chinga lo wa ha sta ta hi ya cho hi chi ki bola hi en ya chu lampi ring cho ya le go ka sei bonga cho government langa pona hi hoite ta program ho isim kho mo wa na hi area ikara English quotation khara sei na cho think globally and act locally ti pa khun na hi whole perspective by hoita lungeli ne wa act locally pa hi a local ta cho hi local jo si ki bong lo hin na gam chusan pulangin adi kharum ding hilanga sada hi langa yong chandi langa pipi hong le agam kai ru ya cho ide de hi ki tu thelo ki bol thelo hin na ai banga chi core crop ipi ham alo short duration crop ipi ham ti ho identify bol ti ho hi chi immediate rehabilitation adinga important khare hin so le jo wai sei khat ka sei kayat nom khajang point khar min na to chi kori ki bol ho chung sang hi disin kapo pin yang order so chu kin kan mo hin na hi chi pa chi dc so khu
adan tu ya tu ada macam asyik nam lo hen government officer hina tu kan duty hina tu abole hen hiji chung sanga he ibu piring kharwa ka de chu ya hele minor minerals concession rules 2012 ke de Manipur hi na Manipur minor minerals rule 2012 he government in ana pass chu hiji minor minerals rule pa na sina kho ya hele song hian lang lengoi hian lang na alwa hele leishit hi on le exception to holoi hi abon ke hi department thwa ka se hin na he commerce and industry ten aboarding ha tai decision na lao su minor minerals act tu ju ya hi rule du ya hin na ale Indian Forest Act hin 1927 na se na so section 26 ko na se na hoi pm te le any forest produce leishit hian lang song hian lang lengoi hian lang tui hiang le nga hiang le piong si without the permission of the forest department na nothing can move it so ale chi kin chi secretary da kana posting la so chi chung sang ai kana do na so definition of minerals se ka do so minerals definition ki ko ya le industrial purpose ha so industrial purpose le sen ki ti song hian le piu hian le industrial purpose ha so angai cha so ale chi industrial purpose ha ngai cha pa ko extend boarding thing le minor minerals ke tu so di ka ti an na ai wa i hon le shit la ho in mun dip na ring ham lampi sim na ring hama le shit ke la ho ai lo wa le ngoi yang in sa na ring ami na community hon tham thama gari khalanya ke la ho hi chi whether it is qualifies as a minerals ta ko qualify ham ka ti so na ya chi ko shani ka bola hele 2000 ke chu deputation apa na 2015 na kan kile ya so kom local la chi na ki pas ya na e ju chale adi pu ka ti na so lo wa ai wa mineral si definition pa he anabol khilo ve ka ti nom chu ai ju Indian Forest Act si chu ipi hom tele part chi chana yong he forest department and le sheet ke la han lang sen han le pi yo si ya le permit ki pe a transit pass issue ki bola imasa boina lo so ta hi mineral act ang pa ra he forest department ten jang ki hon ki bol thelo forest department ten na bol thelo ale commercial industry ten na abol thelo no chi pem tele le sheet ki ti ho pa si all over the state so every corner a ma so na am hon manpower nei lo so le expertise nei lo so ai cha ko na hi tu lai ta hi transition period ki ti rai pem ki ti ai boy so ale to a chi ki cha kin danger om pui ka ti na pin chi pem tele gama hi le shit akila ringa ai pele hi Indian Forest again prescribe abol yang hi pem tele Manipur Forest rule yang prescribe abol ya hi chi ya le hok sa ga mai ta hi yang le na tu ni ho reserve forest ngai tai te ute reserve forest ngai wa nga chu pi yo se permit ki mo pi the lo pi so e chu to hi Forest Conservation Act 1980 na se na chu any land divert ke boarding a hi le hi chi compensatory afforestation boarding net present value bidding na hi net present value bidding hi yo la bo chun hi land chu lease ha ke bol the de he ti so to chi du ya chu ta chi DC nan so yang kho direct ga hi stop ban a bol so na until it ti so na hi chi se na chi pi ha mi ta hele gam chu identifiable ta so le shi so ngo ha ti na le ngo ha ti na so identifiable ta so hi agam chu identifiable ta ye wa chu environmental clearance ngai chu environmental impact assessment directorate of environment and boarding na environmental impact assessment and hi chu a in boarding ho hi cha ko na chu assessment chu gam hi ta thing la go hi a su se ding piring ti ho an su se ro assessment boardo he so yo si chu bon ke ya ang ki su khom ti ngai le net present value ki ti ho lagi parikhara lagi lo amin lak som lo amin na a so si to ki su khom mai le bidder auction and body huya auction ala pa pa chun hi chi sum su government na deposit boarding so pha le ga ai chi ga ma le ho pe chon kila ta chu taxation to commercial industry ten tax ala ding wa cha chon kila de so ya chu a process hi ta notification ki te pa chun wa sei bang ba chu public awareness na dinga public a call for objection jo na recent kano pi ti se da na lung thimu wai pi mam na lung ge pi mam ya chu
objection claim objection APM am thi notification aina lai ta kala so ya ju chi notification lai lai ta la kun chi environmental impact assessment te honga le chi environment adinga simo mo ding he ti wa le objection hai tai bola hele close mo hello piso ai banga chu le shi chu le ngoi ham ipm ila ro akona chu a community te afat chum pi dinga ya le chu objection pi ngai point na ai chu akio te ngai le compensatory afforestation chu label ki de ti chu ka se chi ki pa min na dan le mol tam ta na hin hil chenin dan le mol dum zu ya chu generalized idea chu di hin na a hiding dol ta zum hin thil ki bol zo si hi a hin lai ho context ai sai ting le hin za chum ka sign a je chu out of the box khada hungum zin na azai chu Manipur zat khat nam khat bu chen hi han lang dan khat bu han lang speciality ma cham lo hi le chun cho chu ka he themi mi pi gyal dan om the na a hin na to hi het no chu zalenam ki ka ki tu mo na hi lo le keng sik ki thang thi na tam pi ta om hin na e ho context ai ka ti hi chi context a hi tham khat iga view diu chi context a kuna event diu pa hi ka dei sein azai chu isai bang wa chu environmental concern ki ti dan le mol ki ti wanga chu dan le mol chung chona chu lungthim phalo ham lungthim si chan thei ham na zal nam ki ka hi zia chu ka ti hi chi zia chu lai ka chu nang ma lung gel ta bang kalungel se tre lan sa hi yo wa the telen pudanel an se banga chu nobody is above law so ek and rule yana pi so law so na ya chu law to na se chu pi ha ta hi le protection APO so till akibording a hele rules and regulation a process ho so ke so ya ka se banga so hi chu process ka ina lai ka tin na ya chu khat ka de ye ti wanga hi mi khat ga mi ki mo la pi the poi ti na pa chu chu ita san do ngai ka tin na ani na chu honorable chief minister pa CM pa nang yani sa ang chu ai ta broadcastable so mi him ka chu anom lo wa ada nom phua agam chu kela pi lo de he ti ai banga chu illegal la ana umaya hele illegal ho so le in law no protect lo so illegal bang so le law no protect pe ka ti no men na ai bang illegal settlement ha na pi o si le illegal ya la bang si chu law no protect lo ma na protect lo ya chu si di so ai banga chu legally ipp ana ho lo ki ti ho chu i ho igam ne ho chu illegal lo pi so la igam chu legally a government hosagama in a new na it's legal ai thobe ka tin na hill Manipur Hill Area Regulation Act no ya village authority act no ya PPI he it's igam ho ko allotment ne kini ya so ya so i ha so illegal he lo ya so illegal he lo ya wa so legal he wa so nobody can grab by force okay CM pan assurance pi hin na ya chu ta san lo ti wan so lekin ka sei nom pon na he chu political lang ipp lang lu tan te hilai ka sei nom hilai chana pa nang sei kanin na hi pon a hi ni government acha lo dan hi past 3-4 years sunga ibe na hayong le to na sei ta banga chu CM pa chun enge koi ma chu ada sa ki kai do ding hi po ye duly compensate ki bol ding hi na ai wang illegal encroachers o ma hele wang sam ho chunga chu ki be load he ti chu hi chi asai banga chu e ho chunga hung chu tiang le aman asai ji pe e ho zo si illegal encroachers ai koi ji chu hi chi lai pa che ki sei dom chu ama jong hin isai bangwa chu schedule area recognize e bol ham revenue noida recognize e bol ham igam neidan pa hi hi chi jong ama na asai chen thei poi tu ge hin aji chu ningkum langa highway expansion thu a chu ipian bol tawam government hin ti ale in man kapi di he gamman kapi lo di aji cho gam hi government na he anti cho mot bung pang supplementa ko ma highway panga expansion na an hop tha di ho si hu in man kapi ding aji chang na ke sa he gamman wang so government gam kapi lo ding he ati pha na hong ki boy ta wa cho acha tha thelo pha na cho okay aji ti le cho na gamman izat ham for example gamman crore khat he tai in man izat ham crore khat he ta cho gamman azaw lo wala chu compensation chu crore khat bo chu in man bo chu na gamman azaw lo crore khat zaw be la crore ni chu mu diu chu ai la crore ni ka pi de ai wanga chi in man a ka pi de ati kin chu gamman zaw sa di lo chu ti chu ibe na la chu open policy a chi pi chi pham ti ale chu thang lung thai na thei the lung thai ding ai wang gam hin government gama cheng hi we chi te hi ti hi abol no mu chu aji chu schedule area kuna input do asawa government gam hi po wa hi le chu tua mining chung chang thua jong sand mining hian lang quarry hi jong le athil bol gut pau hi chi khat we ya hi mi ho hi nok sa ding
gam environment yang ha tong khawal tan wadung yang setan ati chimi o sikinom chu ai la hi cha hi commercial industry noya chu license an homova bidding hong che ding auction hong che ding so an bol phat tiang le chu condition hong ki siam ding wa ve ve le hen e ho adinga yang inok chan izo du yang loading hilaya license ne izo se chu phai cham ming an hong hiding chu tiang le to highway expansion na revenue gam hian ti bana chu hilaya yang chu hitabang commercial industry ho alu thia hi a le chu revenue gam ti na hi kita chu azia chu schedule area alu thailo he kate sei banga chu icha riverbed mining riverbed material la na ding ho yang chu forest ng do ngai forest clearance ngai environment clearance ngai ding chung cho na chu forest right act dung zu ya chi bet ki na hala chu forest right act ha ho e ho thinglang mi te e ho context a che ding house ho yang do ki no ngai chu ala tu to dc in jani bela notification a so na chu district task force ti asima meeting call na chu sp lole sdo adc concerned department of forest ho hen na bona ko so ke chu ai ni cha chu cso ki sola cso meeting chu ga ki su hai sa chu hoi ta dc memorandum ki pia hi chi adi poye aji chu hitabang gam lago thinglang gam to khada ding chung changa policy sim na ding o ma hi ala chu hi chi meeting a hi house ho to district council represented by chief executive officer ceo pa zaw na meeting na call ding hi hitabang notice taka chi meeting thei ponti gati adc yong chun no ma chu ipija nom ham ti le ikitom jiwa nom hi adi ji a chu no mai chu hitabang chu hi in hibanga chu na ki dei chu le kambu pi district mi pi te yang government ki tat gun se jing hi pon government hin heading don thil bol ji hen lang hala chi ma zo se support ki bol ding hi na a hin za se banga chu lunggel chom khat ne ya na to style chom khana an to ji pau hi chi mi pin ki chim be se tan tin hele thil di ho yong chu ipium khadi ba ti mi pi te ta san lel na ki di mai ta government chung chang hai na government chung a hai ti chu hi ya chu government chun tu chunga sand mining ne la song lo ho jong ni za ki kha pi tam ni kho tha ki lo hi win adon di po win ai le hi cho jong chu om dinga license si dinga ahi yong environment vet sui ding hi jong le district council noin house ho ki het to noin district council by law rules sim ta to na e wa thane in ajun schedule area no ya chu hen lang chi hen lang hele cm pa se yong si pidinga ki ting te ding ham chi chu ka se na ka zaw sa be no me ken jong di ka sign na chiklai ka jong supplement ka bol no min tabanga ka bol no ham ti government hi dan le mol tam da ki sei wang in dan le mol ho hi very iti ha contextual dan in mun khana hi dan ki mang mun khana dan ki mang lo ti tabang mun dam ta amin na chata le khat ka sei be num no nobody is above the law ki ti hin na ai wanga che ho context ai the majority is the law and the minority becomes the oppressed automatically hit the bang din mun hi ze achu hit pa chu hin sei hin tin na isei ho zo siu jong cha hoi su ke in tu na chain lam jong hi tan tin na enjoy sei bang wa chu government in dan ne dan le mol tam pi ne adi na inom so kevin dan chu zuiding chu ami khat ninga chu lom ta hi a hin alang khana government in mi pi dai lo hin bol gu ta han lang hele na government in mi pi dai lo hin bol go han lang hele mi pi hon tin zo thei nei chana tha nei yam gam chung chang a he chi gam chung chang a ti pa he kin ndo ka sei ma banga chu law hi interpretation ki bodung do ya he na application ang hala POC yang le koi yang le law hi government in intention nei tinga hele a hi na thei lam pi aver so ai le obviously ni pi ringa hele a hi na thei lam pi aver la hele law ikada expert ang ine yo hin na law ki ti hi a ki sim dan hi agil dan chi pem te le a hi thei na ring yang dan no maintain a hi thei lo na ring dan na tho a hin na ya chu government ai thin ring dan pa ai khan mu ba hele ai thei lo ring a ide ya le ai dan pa chu e yang pan ngai ki da hin na aba na chi level ai thei lo le aban ba na ti na ma ai na ka supreme court chen ge ine yo hin na ai le chi schedule chung changa hi ba ra hele to akin ka po pilanga hi lang hoi lang issue hiang le ai mi ho thing lang khu ki pi ran ho hi Manipur hi land revenue act ne chu hi Manipur land revenue he Daniel din alham na hi valley abo chi so hi la ringa he ya lekin gher khilowa hele hill area regulation ek uma so na hill area regulation ek no ya hi ho hi thinglang gam ho hi ho so ho ya na pio si ya le
ichi DC hon hosa recognize bol ki ho hi ko district magistrate hi na ama hin empower so na ai lekin manipura ka dat ma chui piam ta hele hi ta bangai empower na DC hi ya administrative order kharin an so ki rai piam ti le secretary ra principal secretary hol in jong village recognition order an so ki kam mo so na ichi manipura hi pi ho hi ti ho hi vera hele where is the rule ti pa yang au ma hin na ei wa chu intelligence the yang so di pon yo ka bul langa ka sei banga chu ilumon mo lo di he banga lumum be se po ta ka sei na sei phem ta hele rule om banga hi government in boltang ka te le ijan ge ma government machinery DC lang koi hala government machinery so na vested interest ne ya boltang ka te le abol thi ya chu public awareness i wang so ngai ka te ya chu awareness in ni wa chu ya chu ka sei ba banga chu legal la ngai han la pi yo chu ya le safeguard chu tribal kitchen safeguard chu le Indian constitution safeguard board mu wa any act rule ngum ya le I ho tribal la hi safeguard ki ni hin na but how far we can exercise that na ti pa chu ho yo se so han la ko yo na le yo ko ra ham tiang chu ka sei chen no ki pa min na chai lam jong hita tin chom cha chan ga sei khom hitin hi la pudanel pu sein jong hen sein dan le mul tam ta ho he ranga yen hi la ho society stunga nang mu da na hi ichana head ne ham dan le mul ho hi ichana head be mayam chi ho ta bong challenges tam pi hin na hi cho zo si confront bol theina dinga chu itabong legal knowledge ngayam nang mangai to dana ke ngai nan wang sun e ho society hi ikibes na wi ka wet belin custom mai na lain na i tradition pau wa igam ownership igam nei tan gan longi tradition i custom tradition na hin na lain kamu na i sun ke chun to i tradition custom culture ki chu i pem custom ki chu i pem ti unwritten so unwritten so India unwritten chi ham na unwritten chi na India hi lo so codification of law dan ki pass na dan ek pasu ki mangi so dan pasu ki mangi ta so e ho pasu the nai lo so i ja chu e ho pasu to i ka sei nom khat chu i le i dan pau chu i custom pau chu codify bol ma sa te na state assembly me na state assembly bill hin pass tin ek hin so hin house right long so phale should that the na ai lo le igam right power we should that the katino min na ipija ka sei no mo ti le to I right power kavet le kei mu dan dol he na ai te di wang ka ti pon yong le I ma ba na hi guardian of constitution ki ti supreme court so supreme court in dan khan pass to po pass e ho against in chi tale ipi lo le ham na kuki te hi na gam nei dan power len ownership hi this is something like outdated ai tai na am dan chu obsolete ai tai an nalen vote he na hin mo phone le ipi ti ta me ho sun na is ya su ka ngai dan chu so lo custom hi yong le ipi yong le na dan sim ta di te so phat e ho ading I protection ni pau chu jang ki pan de ka ti hin na alang khara se danga six schedule ki to chu hi hung nai lo hin ki sei the lo so six schedule ne chu ni gam chu protect sai na chu na am dan chu aji chu ai lo le e ho ading given ding shape gat ninga ka de khat chu hi le dan ki ti ki sim pha de hin public convenience chu na am dan chu public convenience e ho I convenient lo ham ti ta so equation chu I ja chu I convenient dung chu hai chi sa ti ve for example la to thing le song la ho na I gamu wa ti la to thei lo to bang khat ta so government I phal lo ta so na I show hi custom a phal sa so ka custom hi codify bo lu nge dan ki sem wing ting na ke hon ka gamu wa ka thing ka song ho na thing yong ka sa thei diu na na ka po thei diu ka so thei diu ti khat chan ku I show to bang chan pi sep ka ki sem do thei len bang chu tu nia e ho adinga itizam iti ham nai ro I boi nawi I changam hot ki solve de ti chu ka ngai dan ne ki pa min le na a hi la tham chakhat to cha dan le mol se u hin tham chakhat dan le mola kun gam thakin u hitin e khat nam din mun ho hi tham chak ga ki ve han lang hi le
tu hin mi tam pita ki chat ho chi pi ham tile Manipura hi thilki bol zo si hi panang in anjwana sei bong chun na lungdonum ka sai na tin kin jong lungdonum ka sai hi bong chun Manipura thilki bol zo si development hen lang concerned chum hi jong ne cho zo si hi end goal hi communal income wi na lung thing se la sei ding in he je chun hi chi chung chuna forest reserve ho jong hi environmental issue hi lo in communal issue in kamuin na ta bonga interpret ki bol dem teacher ema liberty tan hi jong le ke ma mudan kha hin hit ta bonga hi ji chun mi tampi ki chat na jong chui pi ham ti le forest reserve hum ki phung ding chuta le mai thei hon eson ki la diu I thing hang gam vai ho gam ho hung a hin to pha diu hi cha ku na chu amo jong I gam sung wa hung cheng lu ding he ti hi mi tam ta gin mo kha hin adi lo wang chu kui man hung chun ma sanga ki hello hin na hi chung cha na hin puthang milin ka do nomin hi ta bong ho hi mi hi mi ho zat nam khat hi nan lu gyal ngai to tam pi ne win hi cho hi I chan ge ahung lung thei din mun ahung lung thei na din mun hi I chan ham probability ta bong ham a hi la hi cho ta bong hung lung khan lang hi le ho dam din mun hi ta bong hi dam I ta bong a pani la thei diu ham nang ma num gyal dan state sung vai na le communal feeling khat hom zilon hi pem tile nam zat len thum hi wi na Kuki naga meitei ai le thileu se chu ichen na ma geography ve no wa hi le chu zat khat chu alaya phai chama chenga zat khat chu mul chin chin a chenga zat khat chu mul chunga chenga hi na ya chu dan ho hi dan le mun ho investing a yong le hi hitabanga chu e ho ki target na gun set hi lo wa I geography ji wa chu I ho hi kha ji te khat banga I ho hi mul chung en cheng ho hitin na go ho chu mul chin chin a cheng le cheng le za chum ki di na tu ai politics hi ta bang kha chum hi ni a chun ke gel dan hi la zo a so pi da Daniel na man sei banga chu di ka sa en ken yong a ji chu hi chi to a hi ho a hi oral tradition pe ham written law umlova house hi na pa chieftainship right in JP pa kum sot ta chi theding thil hi pon ya hi chi codify ki bolding dan bua ki sut lut ding khat toi ki nel ki na hi yong le chu pho do the nga hi page number hi za na section hi za na ki sun pa hi chi hi ku ki te custom hi hi chi pa ki chi piding hi ti le chu ki nel ne lo ngai lo hi na hi chi pa codification um na theding a hi chi hi wilaya itim thei dham tele Manipur state sunga assembly aba thei ding kata san pu na I pidinga tabang chu dan chu codify bol pi nom diu ham atamza majority ho hin ji ki bol na thei diu chu district council schedule 6 schedule no ya district council no ya dan mo ho ki sem te le codify ki bol thei diu hin he ji pa hi ji approach yong ka sei no men ke gel dan two prong approach ji khatna hi tu a hi I think no ho yong e ho safeguard na ding gamla go safeguard na ding sota phat tamta ana boy pi win sumla pa hen lang thala jung hen lang hin khotam ta nga chan lo win na a hin to so suspension of operation akil lo win a hin to ma bani ve na le territorial council chi pham te la 6 schedule hi na lang kana chong chu thing noi hona chi pi na we alang khan ni hon yong civil hall le CSO le tu chung elected ho ki tho ki do hen lang hitabang codify chieftainship right codify bol na theding din mun district council thahat na pa so 6 schedule no ya ni na thedi pa so hilai head assembly and fine hen thing lang mi hin atum be en expenditure len ta hiding kata san pon MLA somni lakhat inei ho hin tua first local area fa na mu na ba ko na ake khat apo do wa hi yong na chu best of the best Supreme Court lawyer ang ikahayar thei ba yo 6 schedule pa he agipan sa pa 6 schedule pa he achi jam lo pa he ku nai fight thei bam Supreme Court na hi choi chi JP ko mo wa hi ala chu ke gel dan hung hi mo pontin dan mo hi ang codify hung ki bol do intin idin mun district council hung ha intin 6 schedule no protection ki mun tin chuti le mel hi han ST status del nom hen lang azaza pi bol nom yong le chu iboi lo diu tan na chi pa ja kalung kan le ka se ki pa min tu na china pending in comment chom cha cha da bole tin na reserve forest chu iseu chu hitan a hile e ho thing hangam ho a hi government chu nga skeptic hi now chu chomin ko hitin e ho thing hangam ho hi government in hichi hitabungin nom bin hezi ai na gam sungui hitabunga hi na ki to ngai ti ho hi tam ta sei jing hin na hezi a chu e ho thing hang mi te ho jong hin I gam ho I go ho hi itabungai hu diu na dei sau gam na ho gel da na chom cha cha
chỉ cái cam một đàn này village ho khui này thì hiện na họ sẽ thấy hiện administration cái số tụi mà sẽ ngay cái tiền na tại phát hiện lúc xưa cho họ tu sung ngay election này năm năm cái đinh ai rồi lại representative đừng vai MLA hành đồ hong cái này cũng bị ta tâm pi này ta vẫn na ya so họ thanu ya họ nuôi hi assembly pu ro dingai tingai le họ hi sonum ta hi vẫn na họ thua ko nai pu ro thin ring wa chu ema village level administration hi house ho hin họ hin strengthen cái bảo lo ngai yin so la cái experience ka in sei tring la tam chan na Shillong akom la chu Northeast Pumpia hi project na tu hin na managing director kan hi hin nercom kitia ifat project ga chu hewa hi ke hon kan bol pinu ji pm ta hele village ka ka chia hele wo sa ka wa no metio men a sa ka wa no metio men en kamli kal ho no metium chu wo sa ka wa no meti pa kho water scheme om ponta en chel le lo ka ti le al ho nom lo pi chu ya su to akin ka sei pin pm tele village authority level village e man strengthen ke bol ngai ka ti pa chu e man department na expert hoi ko pm na kaga ma hi ipi faring ham ti hi ipi bol lang ka khin suri hom ti pa hi chi eco win ka he point na he jai planning pa hi e ma grassroots level la hi e mon awareness ne hu ti na he chi planning ni du yu so I bol num lo pa so lo ka bol num chi ka bol num hi ka kho wa chi ka bol wa ka phat chum pi ni ngoi hi pun ka khon ba ka phat chum pi de wa ti ho ho perspective plan na grassroots level hin ikipar wa I bol wa he le chi project ai si bol da ma lo le pi bol da chi government na ko na center la the ham ti pa so hi chi so lam pi e ma kon village level ko na chi pon do saw la han ti e ho de ngai phadam ti ka se do ki pa min ai la pudunel nang jong thì chúng sang ở trên lồng gel trái xây lên ta cái pu xây bạn ở chơi tập bằng ipi nó xây nom đấy ông past few incidents phát chế xã hội ấy yung Kuki pi lam kai ke so lam kai kan hi sunga ingam sunga ba di sana kang pu district sunga kam mu do khat chele mi pi hin ewa custom dung zuya hi thil jo si hi gam nei pa hausa he ti ta na ai le hi banga chun hausa pu jong hin agam sunga chu ka ni lei bol hian lang thil dang dang ki wa na low ball hi jong le hausa pu chun akila ding don tek sakila in na tiang le hi banga chu hilai khosung ho yong chu mo pu na khatna chu thingnoi langa yong chu kham khat mo pu na hi ji in am ho yong chen tek sakila ji win hi tabang pha na chun past incident sa chu boina khat hung pha tiang le atam zo hi CSO in kizot na ding a hilowa hele ki phin na ding ingai chat pha tiang le house upa ke sa khomi ke sa mi hung do ji hi in tu ka la hin mi pi athanom hi ombi ase pun apuna ombi ase pun thu ki za hi pham ti a le kagam he ti hon tax ni hon ki hu win na ti hi anging panin hi chi mi pi se yo se adi ka ti na hi pun hi yong le house ho hi in tiang le nam si pai lam ka ho hi win them khat wang hi mi pi chunga ki dipen hi so ke ai be house a jong kho chaga kho mi tailawa thailo he banga je thingnoi jong tu ta dia dinga mi pi nei wa hi in hi ji a che mi pi lungwang them khat hol je mo te e hol na diu lam pi chi pi ham gam sunga ki vai pu danu le house a hi a hala chu anok ni si a house a ding hi pon ha sat ni ting yong la chu ama sa pen hi te te nga he I kho sunga boya hele ading do ma sa pen ding le mol tho ma sa pen dinga ki go nga he house ho yong na he a chun he chi mi pin e gel khil pat naw he a che jam lo na ding house ho hen lang nam si pai lam ka yong le tip na ka hin nei no min he che pi tin chu tiang le mi pi za dinga ka sei nom chu hi le he chi pha poye ka house pu pha poye nam lam ka ha pha poye CSO leader pha poye iti wa ilung thau wa hi ale hi choloi sanga kho che chu government hin tu adin mun hi cholo se to he mi pi hin a house pu ki zo do ngap cha agam mi ki zo do ngap cha government langa pangyang tam ta yum ta win highway thu hian lang ipilang thu yong le tu nyam ka het khil lo wa hele to sand mining a dinga nian loan a dinga he license government in hop ding he ti ji ai gu thima license zelo yum ki ta win hi ji inam wa dinga gamlagu wa dinga aphat phat lo hol to lo wa ema phat chom ding mai hi a hi yong le a house pu zo do ngap cha ema yo si zo do ngap cha yong mi pi yong tam wen hi ji chun
ตัวหินจอมขัดดีนั่นสุนเฮาซาจงอาจำกิเมอลิงเสียนี่อภัยกติดีป่วยอีกบังโซเกยวินฮีเสียโซลำกายจงมีเราเสียจู่นับพัดตรงให้ป่วยสมฮอลกุนเสร็จมีอย่างกิดิมเสียนี่นะไอ้หินฮิตยาอีกตาไหลสิว่าจะ government จะฮัดเจจิอาวัดลุมเจจิฮิจิจนพัดจอมขัดฮิยองเลยกิบเทโลซาฮิยองเลยเฮาซาเห็นลังทิ้งน้อยเห็นลังมีปีเห็นลังเสียชีวิตลำกายยองเลยพัดเต้นกิบมุหิตินcommon enemy a inei ji ho hi namphuai chungwa na tong gu ho zo hi am ho zo cham khat ki din piu te ti pa chu a chai ne khana kan tip nom na hi ki pa min na thuman tam ta in sei da win tunia hung ki ho now amas apat na pinai sei bang chun janila government of India thu so na dc kang bu pi thu so chu hin pu sei in hin sei bang chun chu lungim be se de jong hello a hi wang lungmong ta om be se de jong hello a hin la dan le mol chu mong hi a hin la chi chung chu na chu ai ho Manipur context a jalenam context a jong veranga in lamkai ho to pulin in sei bangin lamkai ho hin hausa upo ho hin amu to jong ki thu to a kilung khana cha khom ngai ti kha chu hin na hi cho jo si cho thupin chu ta le ai ho gam sung hin ai ho ni ki ven bit ule kui ma jang ngai lo hin na ai hon ki ven bit ta sanga neu cha khat I don selo ai nei ting ule hin mi hon chance la na a hi lo le mi hon chi opportunity a hin mu ji hin hitabong din mun hi je chun mi zo si hi kilung kha ding ngai chai ti chu hin na CSO hen lang thingnoi lam kai ho hen lang MLA ho hen lang kui hi jong le hi cho zo si hi thakana hung dina thakana na to khom diu ngai ti chu hin a hi le ki pa min na tu ni hung ke ho lim nau chu hi chan chui tan tin tunia hi chi chung chang na ngai zo si na chung che wa ki pa thung ki sein I sei do ha zo siu pathin in phat thai bu pi ta hun ke ki pa